twasema asante, twasema asante, ewe Mungu wangu. Kwa hivyo twasema asante, kwako twasema asante, asante, ewe Mungu wangu. Msifiwe Yesu Kristo. Ningependa sana tuende katika Biblia zetu tusome kitabu cha ni Ubwanyo, Ufunuo wa Yohana. Ufunuo wa Yohana. Ningependa kusoma 2 chapters 2. Uzuri ni kuwa ni fupi. Sini sawa? Na zote mbili zimeshikana, kwa hivyo hakuna vile tunaweza kuepuka. Hakuna vile tunaweza kuepuka. Kwa hivyo kilungu cha kana na kilungu cha katano. Ningusoma na ngelesha maondo amwe mebata. Ondo malisho we ko ya mwiso, Ubwanyo Revelation. Iyanye. God bless me. Nimeelewa. Umolizia mengine ili akijata wewe pia na wewe ujue. Asifiwe Yesu. Ubwanyo kilungu cha kana na cha katano. Tusome tuwe mwamba. Alamu moto na kwata. Mukwate tiwo mwati tiwo. Itina wa maondo ninonie. Na sisia mwomo ubingukite etune. Na wasia wambe olanewie tawasia waso winena na kwa. Umwe achasia ambata ku na kwanga konya mondo ala matendi ya kwekeka itina. Verse 2. Na oyu naendene waveva. Na sisia kwa kivela cha usumbe kiitwe etune. Na umwe ekalele kila kivela. Na ola wake ekalele okimusisia ailie kabila ka yasibi. Na ka salito. Na kwa utaadhi udhiololokete kivela keva. Chu uisisia uilie kabila ka somalatai. Na kwa ivila sia usumbe miongo ele na ina. Idhululokete kila kivila cha usumbe. Na ivila ni isu ninonie atumia miongo ele na ana masi kalele. Mekie nguanzao na metwe nilio kwa ngovia sia usumbe sia chao sia dhahabu. Na kivila ni chu kwa motisi na mawasia na etundumo. Na kwa mata muonza mamwaki makanete Mbee wakela wakivela chu cha usumbe. Naone alama abeba muonza mao Ngai. Verse 6. Na Mbee wakivela kwa kindo kilie ukanga wakisisio kitisu. Na kivela ni chu kate na kudhololoka kivela. Kwa esumbe ina si dhayo sio siemedho Mbee na chao na itina. Verse 7. Na chumbe cha Mbee cha ilie munambo. Na chakele cha ilie kasau. Na chakatato cha na udhio tawa chao tawa mondo. Na kila chakana cha ilie ndio yolokete tiwende. Na siumbe isu ina sie dhayo kila kimwe chedhi ya wanandwa udhanda to. Sio site medho nde sio nde na ndini na sio etidhio moa modena no tuku echasia Mutheu ni Ngai mwene vina wonde ola wivo na ola wioka. Verse 9. Na ila siumbe siedhayo sie munenga ndaya na nguma na muvea ola wikala kivila ni cho usumbe ola widhayo kuvekatene na tene. Ala atumia miongwele na ana makavalo kambe wa ola wikalete kivila ni cho usumbe. Na maka mudhaidha ola widhayo kuvekatene na tene. Na maka echangovia sio usumbe sa usumbe Mbee wakivila cha usumbe machasia ni waelewe mwiya iwaito na Ngai waito kosa ndaye ya na nguma na vina ni kwethiwa ni wombie sindu sionde na kondo wa kwenda kwaku siaikuo na ingi sekata siombwa
kilungu cha 5 mswa wambe na ninonie koko ni kwa aume kwa ula wikalite kibila ni cha usumbe ibuku yandiketwe nthini na ngale ya iolo yesilitwe byo na masilo mwonza na nona mulaika wina vina aitavanya na wasia munene no ola waile kubua ibuku na kumbwa mosilo mayo bastri na badai mundo omwe onaweva ituni kana nthi kana ungu ande wayatona kubua ibuku thiva liu kana kulisisya na kwa nae ya muno ni kwithiwa kuyaoneka umwe wailete kubua ibuku thiva liu kana kulisisya na umwe watumia ambia ndukaye sisya munambo ula wambaye ya yuta kitina cha Daviti nukilitie atone kubua lila ibuku na kukumbua mosilo monza mayo verse 6 na nona katiwa kivila chu cha usumbi na ila siumbe ina sidhayo na katiwa alatumia katena kailondu kaungeme kaileta kowaitwe kena mbia monza na medho monza naona alama beba monza mangai alama tumetwe madhindhiva yonthe verse 7 na ke oka na osalila ibuku kokoni kwa aume kwa ula wikalite kibila ni cha usumbi verse 8 na osalila ibuku ila ibuku ila siumbe ina sidhayo na ala tumia miongo ili na ana mabaluka mbewa kalaka tena na kila umwe wo aina mbebe na mbakuli sia dhahabu susuete ubani na uoni mbodha siala adheu nao maina wadhi weo machasya ne waelewe kosa dhila ibuku na kumbua mosilo mayo ni kwithiwa ni wo waiwe na kumuthoe ya Ngai na ndakame yaku ando makilambai na kithyomo na uko na mithemba na wa matuie asumbe na thembi kwa Ngai waito nao ni masumbikite nthi verse 11 tukiliomina na kwa nona na newa wasia walaika aingi nde sionthe sia kibila chucha usumbe na sia ila siumbe sidhayo na sia alatumia na utalo wamo waingili 10 kundungili 10 na ngili kundungili machasia na wasia munene katena kalako waiwe ni waile kosa vina na udhi na ue na utoni na nguma na ndaya na chao na wadhimo na kila chombiwe chonde kila kietune na kila kiende na kila kiunguwa nde na kila kiukangani yolo na sindu ila sindi ni wasio newe ichasya wadhimo na nguma na ndaya na utoni na sia ola wikalite kukibila ni cha usumbe na waka tena kubikatene na chao na tene na ila siumbe ina sidhayo sia ameni na la tumea mabalo kambi mekata madhaidha yoba ni adhi mendeto yake amen ilungu ini kwa tanyanondo ni sianewe tisa waende na nondo paatwe kala mamatuko mea nondo natu hivo endo weta kindu chambe kila kivata endatu emanisye yulua siumbe la sietune amen siumbe la sieva sietune amen siumbe la sieva tuko dha kuweta mondola mekuundi lakini maitu tuwe kudhaa kwe kata kuweta tisa waende jituwezi kana kuundi kwe malelu kwe masilikali kwe mosumbe kwe ando kwe na mangavana kwe na maseneta na nitumesi munona kwe movela na mondwangi mechao meke badhukanyo ona kwe Pastor Mackenzie uwaite andu wainge ende nemo kwe waende mundasu kwa mde maikuundi omunde nenda tuiba etune kulanza manene yikala ekanza masia kuundi ya atumia nditwa undo ato labda dhitwe mondo mai kanisa tisa waende endi kubika kwako watumia manza mamayekata mayeka ndo ko kwe mosionge na kwe atumia meva ange
nende unatumia ama muzima isila mondo mazukulu ndu sukulu thina ngavana thina board of managers ti wendi eta wa board of management nyani chama no board imwe ona ngatwa mondo kondo wa chama nondo wa sukulu ya Kasinga primary nditwa mondo mandu ayonde tokitumia na chivu nando alangi yonde meta wandu mandu ayiva isu community policy na langi meta wata nyumba 10 indi kumekwo na tumia machao makisio indi twambatite tuidija kana pena MCA enanzama yao yake indi MP enanzama yao yake twambatite ngavana enanzama yao yake na indi twambatite na senator enandumao make kuthingi nyamo usumbe wanditheva ino indi ona akatwa mondo mandhino tatutu ya mondo maituni Ondo nzama ila nene nila nzama ila zikala etuni etusa kondo nzama seba esusionde na neo nzama tuwa leo midhu kisia na kumekea katika jina la Yesu Kristo sema amen. Therefore ndo wambe ni mwa ula webata etuni kwa ula wile kibila ni chandaia ula wile kibila ni chandaia na sisia muswa wake ile kilungu chakana na oyu na ende ni wabeba na sisia kwa kibila cha usumbe ki yitwe etune na umwe wekalile kibila keba asifiwe Yesu. Na ola wekalile ukimusisia aile kabila kaya sibi na kasa litu asuni mabia tutamesi lakini ni madho waweba munene aya ngaindeba ngaiti chumbe tiwe mumbi aile etune. Praise the Lord. Number 2 tuwe wakana kwa ivila sia usumbe miongo ili na liana naena 24 idhululukite kila chao kibila chao usumbe yu kila kifani niki jisi idhululukite hata jisi mwene kibila kiu kinene aile ba na mile ba mbe wake kana eba la uili othe madhululukite kibila chao chake nundu makedwa madhululukite kibila chake undungu swani around medwa maile saa sisa waende saa uthi from 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock 4 5 6 nyatu kadhi 24 saa sita sia chao sia wilo ni kwa sekana inone nzama ikala itune ikatwa mondo maba makonde kupe pe asami mebo tutanuba asifiwe Yesu Kristo. Manu vitu ni Ngai mwene kote shumbe sisi basa muno yolo waito tiwende ende tu ni kwenza maziba zibo ende wende kwithukisia yuluanza maiba isu mandiko mange imetu yake nambe verse 6 nambe wakivila kwa ikindu kilie ukanga wakisisio kitisu na kivilani chukati na kuthululuka kivila kwa shumbe ina sidhayu siusie medho mbee na ba eka nambe watakana yulu akisisio tisa waendi yulu wachao kisisio chu sisia nambe wakivela kwa ikindu kilie ukanga wachao wakisisio kiba kitisu dhiyo ni dhalala tisa waendi dhalala de kiwe bote kana de badokanye siusia sia yulu na sia kuonde tisa waendi na yu ayuti maekea kana ngai aile dhalalani amen. Ayu kangosu obe ile kanga ni siula chachao sia etune ngia ile yala yani na boda sombe kete yulo amondo maisha mando na mando eso by the way siumbe sia sichuchumbe cha kele ngudhi akele isumbe ni isu sia wetoka ati ni ina kwena siumbe ina siedhayo siusie medho mbena chao kutesi ndo sio tisia ako mana kenduki na medho asume ngi vetu wewe kata ndo ambako oka ukazemba ona ndo weta makuniele na bai mundu kusisia u straight no kia yuzo ya mundu usie medho mwe wonde na onde medho ni makike data ni mozia ezie yu kwanda bye kiwi chawe ando amemba tsia yoba ndo katomane oka mona no tona ukamona kweli notona eba mengi bete medho mengi bete ukamona ona ndo asiaka nani ni alaika wasani manjini kweli rongo ani watone kama binda maingi tona aleka mangi maido koma kana mazika mondo mesini yando twasajani chao ni manjini uno to thisu balukania nando na itutwe na iwe usi amaendeo mao market that's ya na chao manjini. Anyway, let us continue na tumbe chambe kati wa hii sahani ina chailie munambo ya
Acheta kile chao so ye na cha kile kasao chakatatu chaina udhiu tawa chao tawa mundo usunda mezia kaba teka wena medho maingi mose ko kuonde na kila chakana cha ile ndio leketata yolokete tikutindia hapa upa ya nestini tisa waende imeoloka hizo hiliata seriously kwa ndavyesu mbeso na si etune ende kudhu chobo ndiko mange masia muso wanana na sumbeso ina sidayo kila kimwe chethia wanandwa udhanda tu susu ite medho nde sio nde na ndini na sio na itithiumu wa mothena no tuku imuta ya Yehova iwe iweka hata kwa mala kendo kilio kini chumbe cha itune ani ala meta wa makelubi na medha mema boti kati mangai nikanda batika dhenge mundo nikanda batika hata batika dhenge chao mundo njo kitumie tika musola ko ukeba andiko mange beba ndo mo wata yulwa motisi na mondo ngi meke vavukanyo ayo bube nena vitu kanga itakuja tukiendelea. Praise the Lord. Na hiyo maandiko manga ina measiati yu kata ukakoma na kindu kibwa uwe kwa ndavyo iki kino viwa munambo jisi ula umuyungi wili hata lakini kina ndodha ndato inaguonde usiye medho indo danda tu kila imwe yusiye medho nzana ndini ikapita lava ndabitu igara pa muko nando milita ile tuma na tukamea ba wawoki ando mabeto engale bakubi bani mewa manata le mai tuwende hiyo zikumela ba njisi onalama za yashindwe napokea na lama agibe bakati mazemba ndo kindu kini cha otisia ambo asifiwe Yesu Kristo kube na atumia madhulukete kibila cha Yehova 24 nendi bena siumbe ina asifiwe Yesu Kristo tuthi kilungu cha 5 verse 2 ndiko mange masiana nona mulaika we na vina o ena chao nati wambe ono wetu we na vina nondo be yange mawetu temena vina ibuku ni yuda Danieli na ndindi dibo omozo we na vina itawanga Vilieli onge we na vina itawa Mikaili kuni kwa sakana bena uko wa laika mechao mena vina yani be lebo ya laika meta wa mechao mena vina yani mone kana mane kwa sitwa mighty angel tikisongo pe uko wa laika wetawa mighty jizi mighty ni waziata akima nende kwa sakana ni motisia na imotelemia amen. Praise the Lord. Naindi katiwa mundu asuonde mandiko mange masia u thank you verse 5 na 6 ndukaye sisi munambo ula wambe ya yuta kitenya cha Davidi niki nukilitie atone kubwa ila ebuku na kumbwa mosilo monza mayo na nona kati wa kibila chucha usumbe na ila sumbe ina sidhayo na kati wala atumia kate na kailondu kaungeme kailie takowa itwe kena mbia muonza medho muonza naona alama beba muonza mangai alama tumetwe madhindiliva lionde yukani katena na bado no munambo na kena mbia tile ni muonza na kena medho tieli ni meana ni muonza na lilika na kila kitu kana tunasoma yuloa tawe bau wina ndambi monza ndambi monza ni mabeba mao mayoba na batu yoba mabeba masuma lioba matumetwe madhindiliva itakwazeka na utonde matiko mange maweta medho mange imeba kila bandu magisa chao oseo no dhuku indi kwazeka na yuba anza menozeka la usila makwani yulwa mundu ala onde monekete ni beba wao wangai. Praise the Lord. Na indi finally verse 11
na kwa nona na newa wasia wa alaika aingi nde sionthe cia kivila chu cha usumbe na cia ila sumbe sithayo na cia ala atumia na utalo wamo wa ngili 10 kondo ngili 10 na ngili kondo kuyana ngili. Let me tell you, alaika ona mainoneka kuyulu meketa kuiwika mekuya kwasa tisa waende mekuya kwasa kwa totalani ondela twaweta omonde kwenga iwile kivela ni cho sumbe. Praise the Lord. Kwena atumia ana madhilo ketekela kivela chao chake asuna meta nzama elazi kalazi katwa mondo mande tisa waende nundu me 24 not ala masa 24 makwete machao mamondo batu kwata mamondo 12 bakwekala wengo no 12 modhi ukoma tisa waende kuni nzama itwa inotwa mondo ondela meka wani chao nando nadi kalandhi venza madhili watabia mwenzako venza madhili ende otamiona ende sema yulo wako. Asifiwe Yesu Kristo. Ekandi atumia so 24 pena siumbe ina idholukete kala kibela changai twameta makelubi azumo tise na mao kutelemia. Praise the Lord. Onakaba ututamona. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Pe pastor newe ekakendo fani modeno mwadende njikakakakaloka ne makewe kwanze makana elenge adenda kumbanya kanisa manondo andume yumbanitie manisha yulo bwanyo ala maso haza na kwa konwa so wambe kaino ni wumbanitie mondo akone so weba oso andola mani we so wambe mase kotadhi coincidence ndi serious ndi chawo kiende ayeti undo ndo twaswane ataituba haza na ba kunwa so wake ana wakele ji amandi chao ndi chao andumako sisi kote maisi anania na ndi finally aza na kwa kuna so wake ana wakadato ando makia matele madhani ngewale ago matele mile muno kinyola mutumea we kwetu muno we kanisa asembete za nyandu maze bindu Yesu niweka hata ni woka asembete nzai kwekote da kokolwa ni muomo asia Yesu ndeche ndine yombani adiza waende you edwa maso matele mia mondo muno we anuwe na atasiumbe yina wetaina pai mondo tiwe kanisani onakabau tutasiona onakabau itaumila aya chumbe kingi twewa ula mulaika munene mighty angel kilungu chaka tana namu yakana kuna angel ingi tisa waindi sila wa mighty tangabilieli tuomwende kuni nini ukowa angel ni level ya chao ya angel haindi tutataba yulo akalaka tena kayo bati Yesu Kristo asifiwe natazasa siya nongai na yunde ebo uitune na hindi finally kwena alaika ngudhunene alaika ngudhunene ya chao alaika unola munene no wasoma kilungu chaka nacho kitothela we are one of the ngai I know the chao ngai are we together? Yes. Ndi meso esudeva esa verse 8 ila shumbe ina mandiwa mange imasia ititho mwamo na utuko ichasia Mutheu ni mwiyai ngai mwene vina wonde ola waevo na ola wevo na ola weka hata weuka na ila shumbe ina siya na ndeto isu ala atumia miongele na ana verse 10 makavaluka Mbee wa ola wikalite kibila ni cho sumbe na makimu dhaidha onamo ola wetha yukubekatene na chao na tene madhasi ate verse 11 ni waelewe mwiyai waitu na ngai waitu kosa ndaya na nguma na vina ni kwethi wani wombie sindu sionde na kondo wakwenda kwaku siaikuo na ingiseka hata siombwa ona wasoma the next chapter you tinga imo dhaidha you ni ula kalakate na kekata ko dhaidha. Praise the Lord. Ngale verse 12 machasi na wasia munene katena kalako waiwe ni waele kosa vina na odhi na uwe na utoni na nguma na ndaya na wadhimo
verse 13, na kila chombi we chonde kila kitune na kila kindi na kila kiungu ande na kila kiukangani iulu na sindu sionde ila sindini wasyo newie ichasya owathimo na nguma na ndai ya na otoni nisya ola wekalete kibila ni chao sumbe na waka tena kubikatene na chao na tene. Verse 14, na ila siumbe ina siathayo siasya ameni na la tumia mabalu kandi mekata mathaitha. Yani nzama isu zaikalandi nyethi Mutheu wende nyethi Mutheu wigitata ayo kila kifani niki mundu wita wa Yohana. Praise the Lord. Kindu kenda achona dai gata indi la wa choni ni wakwati wekeliko mandiko mange masia atabiwe uka na ambata na athitu ni mkilingu chakana kijambia na nibo kuona mundu meba mundu ana aibu wane wa mundu wa nanona verse 4 ela wone kwa kulilo yulo buku the lo bingwa na ba mundu obingwa mandiko mange masia aya muno aya kata aya muno ebo witu na asia tela weku onde tikende to ingu weta niweta itumini sia nondona kitumi chambe abo asifiwe Yesu. Kitumini chambe ni kwethwa undu Ngai wa elo no thaithwa tuyese atudikitata tuyese na njo musila niko that tuyese no tutata na mabinda mu yoba no bwana sia bina wao wake paketha pena kila kitawa breakthrough. Amen. Lakini ndo tumbikite twinambo bikia level yeba Yesu pena kindu kinene kiutusia kati wa Ngai na itu kiba katikate indi kikabetangwa tatumia a to the na nataka kata tutakwenda ndo Ngai ni wailo ni kata ni kudhaifa. Yani Ngai ele umela kila mtu akabalo kanzimbu ndo twana kuumisia uito wanda yao yake. In fact ndeto isu glory we translation ya yoni heaviness kindu kito eto kachakana the glory of God tuna about the weight the heaviness of God kuwimbe wa Ngai. It is not simple pai mundu ngamau alongele mkwangai ni impossible. Yani presence yake ningito muno wesa kudho overlocate ndi ona ibuko ni dhedo bwanyo kimabinda maingi overlocangete Yohana aithi bwanya ona Danieli ela kubaloka kwingi na kaba utaona ona kaba Ngai atu utebwanya kwitu ona kaba akeba mundu ndiko na mundu utona kuumesia pai mundu umesia na iweta indi twinambo bikia kwekata kumana. And yet mandiko mange masia bala vele kana tatu mombeni zitwani zao yake aingai yeba ayi manna ndebe weweka ena la tumia 24 ena ila siumbe ina azivyo Yesu Kristo kala katena keobo na la leka mathululukete ba omende kumuthaitha yu ni ukulia kweli ni tubikia level yeba Yesu koteke kau lakini ni kana ndi twabika kuthaitha twikabuthia Ngai ingumuta mondoa kenda twike. Asifiwe Yesu Kristo. Kana nzama yange twikamebuthi nzama iso ndugasele ngawe. Amen. Eba la tumia mayuse ndoa andina kubwa Mrs. Tom ondo kila mundu bano sele ngawa ikita kwenda kumwikiria ba nzama ino ye chao bata banga nda na selewa nani nzama yake ito tuimanisie tweke kwekata kuselewa tusobe chao masa yuso nusu tusobe masa kwa mamwene musi yake akadwaithisa vale twekata takwa yune netete training anjini la kuka. Amen. Abanjini waka ulawe dhata abanyano niwe Sabina tunengenza mayayoba chao wanakautu yu umiona na nakaba utu tutekwe kata tuto onakaba hata udu ba pai mundu womesia presence ya Ngai lakini nondo eva padumbe ne 2 or 3 nzama inengwe chao andu mabige chao 10. Amen. And number 2 twikabuengwe palanga iwe twikamukenge ilika na nani anasabaila meki hata mendie Mbee wa Ngai na sabaila asia
hii ni sio ndeni ngachao inasio na Mokaa asia utata oto maya kuye yani kindu chume kuma ituzutu tene kukola kwa makelubi yasu mugwa mbona ndo ai mabuthia Ngai kwa kweka umekata makunwa tesa waende ile kana ekalona najua watayulwa umia woka wanayulwa Mwikalile witu Mbee wachao Ngai ekaloni usia ela walikile akatweze obani Mbee wa Yehova Mutheu mutisu kuma kwa Ngai kula umie wa mokunie na kwa toy mango ano we lote weki ya lote ongamie bandu nane nandeto ibukuni tha ax ani nandeto na ando mambe yako asia ni musumbe ni Ngai ni Ngai na ndo akulea ko Ngai yoba ndai ya mandiko mange masiani wa kuniwe ni muleka wa Ngai na ni kwa jono la mukelubi wana medho maingi andiko mange masiana ebudho kadha dhatuka zaimba yani ebudho imba ngina dhatuka na mimi yekata huruma Mungu atusikilie huruma kutoka pa mawazo mwenea kwa tuyende ukweli azibwe Yesu Kristo muntu tona kwaza kana yoba ningwete tena ngoni yakuwe ndo ndweba ningomweso bambe wanga itwe kabwejao ngoi tukabwejao ngoi towese maswani omaito nitoto na kuyambe wao wake ndo na tubiata kakajata nto twadhimbe wake tuteyumba niche ngoni siao sito tia mwesoba ko makauma musi ebuna yashindwe katika jina la Yesu kumangana kubudhania kudhinania kuwa kwa yamusi ushindwe katika jina la Yesu Kristo no solo tumeka kutweka monzio kwa udhoko ando yoba namu betange katika jina la Yesu Kristo mundu ni batonde kani twenda mudhanga lakini be mundu twingiani azidhie kwa chao kwa hivye na itwika kikwazo kwito hebu Mungu amtoe katika jina la Yesu amuvyate katika jina la nani jina la Yesu Kristo maana anatwikia matatwani tukaenda Mbee wanga itu iwete wo biswanya nini kwewe wo inya kana wenumbi we wona nini ngwiki yenai ndi mbona bayambe Bwana Yesu asibi nikitongoza kolazi ni muyamubothe na ndubothe cyano ndo wawola okuwa webanga ngaindese cyo wizi odewe longo na muno odewe lombyata odewe longania we programa na we programu ba ukitwendesia na smile mbingi ezo nokuma na nasio nganya ebu tumbule nginda bwa wachao bwa wangoi ondo Mutheu wake mutisu choma wona tibandu bobwe wachao bobwe wangoi na tuitana muno aya tuthokete hata tukulite tuikiengwa cia yelo ukawile otao otako amen ngote kisio azibiwe Yesu ni Nicholas tuisi sinesa ano tuitikela ona mabuku mambathi tuina chao tuinamo na ndo tumene achu ona Biblia maona maichao maisio amoka zizia sione ndembukubyu ni make yako ete Mbee wando na ndo kumene akeba athoketie ubando wikitata wili akathocha kibeti ndi wande kwa zani lazima uke amwemeu na ndebo tuikata akathocha mundu Mokaa uokie wendo ndo kwa lazima uke na mume wao wakuna za mume wakunesa ibukine ngoloe na ema the night na ndo kuzilela ndo ke wili hata wili tumete misisani inya wakwa ile ide wakwa ile lakini yoba ndo zide wakuna inya waku kudhocha wili ndo wichaketa wili azibiwe Yesu Kristo hii mbona Mwikalile ndekwaze mundu weke ezo musomu haleluya okay ondo chao ondo wili na mama mundu Mwikalile na extension okay ondo kitata ondo wili azibiwe Yesu Kristo na woka Mbee wanga yola wechao na vandu ina yatunzeo ukasando ziao zako eva ni laka ukanasieva sio katika jina la nani la Yesu Kristo ona ikwitikila ona wiselewa wina mi tano toka lakini no woka nanza mezu nene ya itune aino ya kwitikila makote mumo kote mumo look at your neighbor mwe mumo amen endi ko ndo twembe wanga itu munenga ichao ela imwaile ekaitu oye ningo kwesoba umanisyo wo monde wekalele koni sito na tuitha umiende to siako tuyuma loka na tuzi no kanga yiwito loto atene na tene tokelunga ela tuoka Mbee wako ngayula wevo
Natuketunga teto ni sito na meko ni maito na moso anoni maito. Ando uuni wo waile. Toke Mbee waku tuyatheu. Mutungia mubeano ndo obwanyo yo bana nina botha ululumelia ndo aku ando maku ndeto yi. Ani ngobotha kana mikolwe. Ela moke kanisani kana moka ke boyone kana ke kundi ni meka lande na Mbee makalili kana benza maveka lande ndo. Atuyumani tukwatia ni enzamani isu. Wate nina tene. Izo senguma andaya. Ubwanosu wanda tubwani weba. Nina abodha musioni wathimike. Haleka maku mo tisia na mo telemia mathiloloke. Na yoba andu maki ko nundo wa presence yako. Lakini ichu likabani kipa lokende mbu katika jina la Yesu. Muumani mundu anzuko ona mundu muoi. Bwana your presence iharibu iwe nzito kwake mpaka aanguke chini. Inese ela okedhi wa eva anza nundu no balokete ndi ama kewa ni awe. Lakini tia utiwe nuwe weka. Ni presence yaku neka. Ani bato neka ando ainge misi ya sobi wene vina waku. Ando mema isye kana ni awe. Kana ni mendete kwa uwe. Ani bato neka nuwe wa kwatie mumaitha usu. Umwikithie ndoni. Deto isu tusaode na toto mana tuweke mbape mondo mengi makiwe batutese na mabinda mengi kuweta leka maku manjini na kumeta mamendo mata ile nikolea kumana ndio tutongoze tukimina kiboyo kikito nondo wangu masiako na ndaya siako tunaomba tukiamini katika jina la Yesu Kristo sema amen. Nginda mwadhime muno.